I ask everyone to please rise for the reading of God's Word. Okay, bunday ka kabsat, iti mauding nga libro, iti Biblia, the Book of Revelations. The Book of Revelations, chapter 2. Okay? Revelations chapter 2, verses 1 to 5. Alright? The Bible says, iti anghel ti iglesia sa di Efeso, isurat mo. Nagito'y abanbanag ko na ti agigigem nga nagiti pito nga bituen iti makanawan na ken magmag na iti tenga nagiti pito nga nabalitukan apag silawan. Siya amok dagiti aramid mo. Ken ti panagbannog mo, ken ti anos mo, ken ti di ka pa nakaibtur ka dagiti dakes at tao. Ket sinuot mo dagiti mangnagnagan ka dagiti bagbagida nga apostol. Ket saan damit, ket nasarakam ida ang naulbon, ket naganos ka, ket nagitured ka, gapu itinagan ko, nagtrabaho ka, ket saan ka ang nagkapso. Ngem adda basit abusuret ken ka, tapinanawam daydi mo na nga ayat mo. Lagipen nga rod no sa dinno tinakatnagam, ket agbabawi ka, ket aramidem dagiti immo na nga aramid mo. Tano saan, ket umayat ko ken ka iti madaras, kerit kadekto ti pagsilawang iti ayan na, malaksig no agbabawi ka. Ket miyakap saan, nagdagsan iti mensahe ni Apo Jesus, kada iti church iti Ephesus. Ket Ito adalan ita, may panggap daytoy nga imbaga ni Apo, kada iti church ti Ephesus, kat kayat ko nga reflect tayo to evaluate ourselves. And I hope this serves as a challenge to all of us. Let us pray. Father, napintas tinaisagana nga outline nga maipaay, manipod iti daytoy nga passage. Dear Lord, thank you for the privilege of being a part of the HBBC. Numan pa'y Apo na duma-duma iti ayan nagiti kakabsat. Makita ti parabor mo, ti panagtrabaho ti Santo Espiritu, nakaskas daaw, Apo. HBBC is a big ministry. Yet, if we look at it, it's like a family. Kat nakamaymayat, Apo, nga marikna. Nga oray sa dinno ti ayan, no member ti HBBC. Apo, kasla nadikdikket pa yung kabsat nga nainlasagan. Ala, bendisyonam nga rod ti adipen mo, ikanak ti care, strength. Nga mangi-deliver dayti nga mensahe, tapnon adda ko ma-realize mi Apo ti biyag mi, kat iso ti challenge nga balunan mi, inayon mi nga balunan iting kami panagdalyasat iti dayti rabaw ti dagan. Thank you Lord for Preacher Glenn, ti panangurnos na dagiti kakabsat. Agyaman at ti parabor mo ka dagiti kakabsat, kaputa nasaya at ti panakaurnos da Apo. Thank you Lord for all the mothers, continue to bless them and all their sacrifices. Alangarot Apo, iturong na kami kadeti nga mensahe. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Idi Sabado kakabsat, kalpasan di Bible study mi iti Australia. Ag-message ni Dexter Kanyak at kuna na, Pastor, mabalinti ag saludsod. Ta adangamin question ni Jaser. Ni Jaser, may sakadigiti kabaro nga agat attendar iti Bible study. The first time that agattend, nagado nga sa ludsod na kakabsat. Permi nga nagado nga sa ludsod na. Dinamag na may panggap ti faith without work is dead. Ado kakabsat. Dagiti issues nga kalimitan nga sa ludsoden. Dagiti pada nga evangelicals kuna tayo. So kuna ni Dexter, mabalinti ag sa ludsod, Pastor, taadada dagiti sa ludsod ni Jaser, kat jakmot ammo no kasanot mangsong bat. Idi kuan, okay kunak, sana ko na mabalin tumawag. Apo kunak, talagang sakit di nga masinsinang pag-uusap. Okay kunak. So, I called them, siya titimawag, inyawat na kan Jaser. The first question was about parables. Kat makitak nga dating ubing, he's only 21 years old, estudyante ka nag-ubra di Australia. Ngam, managbasa ti Biblia, kan curious ti panunot na agbasa ti Biblia. Dete, kwa iso na, trivial,
very trivial ti panunot na. No, da makita na nga, digiti kala trivia kat agwan wonder no kwa. Ngam ti, kayat kung ipakita ka dagay kakabsat, deti question na nga number 2. Nagsaludsod ko na pastor, ana digiti kwa ti Revelation, ko na dyan mo, sino ka dagay ti nakabasan ti Book of Revelation? Anyone? Hawampay? Deti Apokalipsis. Okay? Sino ka dagay tinarugyan na iti nagbasa-basa ti Revelation? Adadan at adal nyo, basbasa yo kabsat, itagyo imayo. Takitak no, ada idea yo, deti inak ibaga. Okay. Hanyo mga nabasa amin ng ada nabasbasa yo. So, tatang kakabsat, kunana, pastor, ana deti kwa, deti nana nga nagipas ngay iti beast kung kunana. Tapos, digiti white horse, ado nga salusaludsudan na kakabsat, digiti, daka mo na encounter yung the Book of Revelation. Kat tisungbat ko king kuana kakabsat, dinggan yung nga nasayaat, kasi ada punto na deti sungbat ko king kuana. Ti kinapudno na ako na, Sir, nalipat ako no anat meaning na digita. Ngam deti ti kayat ko nga maawatam. Into no mapasamak digita awan tayton. That will happen during the tribulation period ko nakingkuana. That is why, apay nga isut pakariribukan ta panunot mo, no anantot mapasamak ti tribulation period. Han kadi nga nasaysayaat nga iti damagam ti bagim. Tuno addak ijay langit. While nga mapaspasamak ti tribulation ti rabaw iti daga. Anyan to ti mapaspasamak sa ijay langit. So binaliwak kakabsat iti turong da ijay conversation me. Kat kunaking kuana, did you know that while the tribulation period happens on earth, at the same time, in heaven, numapangkat langit ako nakingkuan, if you are saved, you will be in heaven, and simultaneously, the Bema judgment will take place. Dayjay iti dapat nga saludsudem ti bagim. Anya ti Bema judgment. The Bema judgment, ket isunto iti panangusig iti Diyos. Dagiti amin nga believers, no anyat inararamid da, iti biyag nga impabulod iti apo, kanti adu nga parabor nga inparukpok na, nanipod inawat mo ni Kristo, agingga nga inalan na ka. At kunat, Sir, do you know, are you ready to face that judgment? So, imparealize ko king kuana, tipuntok dito yung kakabsat. Curious isuna, kadigitoy nga issues ti Bible, although it is in the Bible, ngem ada mas importante nga issue nga masapo la panunutan na, isu dayjay, tunod dumatagak ijay judgment, umawatak to nga ta iti korona. In other words, in simple terms, inaramid ko kadi ti pagayatan ti Apo, habang nga si bibiyagak iti rabaw iti daga, tapnon umawatak tumet iti korona sa jay langit. So, ti puntok king kuana kunak, Sir, apay nga makurious ka unay kadi kita pasamak ti tribulation period, apay mabati kanto kadi kunak king kuana. Hamagkit di pastor, kat kunak king kuana, no manahang kumailawlawag amin di kita maipanggap ti red horse kada white horse kada tandway kunak kadagkat katawag. Nasa isayaat nga maawatam ken makitam, no anyan to ti pasamak ijay langit while the tribulation happens on earth. Ijay heaven, we will be judged, we will face God, the Lord will audit us. What is my point? Kada tayo kakabsat, ado dagiti pakasaknan tayo iti dayti agda mga biag. Ngem saan kuma nga isu dayjay iti makaiga po, nga saan tayo masango wenno maasikaso, han tayo nga kitaan dagiti kayat ti Apo, His will, di kunana di Romans chapter 12. By the renewing of your mind that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So nga, di nga answer ko king kuana kakabsat kat enlightening. Oo, kasi very curious masyadong curious sa magbasa ng Bible. Da makita na nga trivia kat isunti kulkulikot di panunot na, imbes ko mga ti amon na, anya ti will ti Apo. Kitakman yan ti Biblia no anat pagayatan ti Apo. So, going back, kadeti Book of Revelations kakabsat. Dating a church, at da iti nalipatan da ko na I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Oh.
Remember therefore, lagipem, tinakat nagam from whence thou art fallen, and repent, agbabawi ka, and do the first works. The church of Ephesus left their first love. Meaning, dito nga first love kakabsat, kat iso dito church. Kasi kung na di book of Ephesians, kakabsat, that the Lord loved the church and gave Himself for it. So, datayo nga members iti church, masapul mo't nga ayatan tayo, deti church, nga inayat iti Apo. Do you love your church? Amen? Amen. Okay? Ay ayatan nyo mo't lang ti church kakabsat? Good. So, ti topic ko itang malem, ways on how to love your church. Amen. What are the ways on how to love your church? The Bible, at dadigiti ko na nga love not the world. So nga dapat deti agda mga lubong ti ayatan tayo. No dikat deti church. Love your church. What are the ways on how to love your church? Anya digiti obligation ken responsibilidad tayo nga members kakabsat tapnon maipakita tayo iti Apo ti panangayat tayo iti church nga inayat na. Because to no dumatag tay ti Apo, sa ludsudon to ti Apo king ka. Inayat mo lang ti church mo, kunanan to king ka. Kunanan to, Luisa, inayat mo lang ti church mo, kunanan to. Kate, kunan to ti Apo, Kate, did you love your church? Oh. No, deti lubong ti inayat mo kakabsat, kas kala di dyan nagsaludsod. Puro trivia ti pampanunot na, di namot nga inam mo, jay will ti Apo ti biyag na. You see? O, kung nanto ti Apo king ka, kas pagarigan, John Ray, did you love your church? Kung nanto ti Apo. Anantot isungbat mo ti Apo. So, ikan kayo kakabsat, iti idea, iti Biblia, no kasano nga ayatan tayo ti church tayo. Number 1, plant yourself in the church. Amen. Plant yourself in the church. Imulam iti biyag mo. Iyan ti church. Okay? Matthew 16:18 says, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. No plant ko na tayo kakabsat, it is intended to stay in order to yield fruits. So as member, kaya't ti Apo kakabsat, nga imula tayo, meaning that we stay in our church so that we can bear fruit. Makapagbunga tayo, met. Yan ti church tayo. We can make a difference. We need to abide. Nakapuot ka pa iti mula kakabsat nga, in mulam, nagtubo, jay bukel, di kwan, inikat mo, di na kay mulaan na, sa mo in transfer, idikwan, inikat mo manan, sa mo man in transferan, inikat mo manan, sa mo in transfer, aga na mapasamak di mulan kakabsat, matay. So, as members, we need to plant, meaning we need to remain, we need to commit, we need to determine in our hearts, kat kunatay, Lord, aging gangahan nakalaan Apo, I will abide, and I will be loyal to my church, the Hosanna Bible Baptist Church. Amen. Especially now, no man pa iti main church tayo kat ada dito Bakara. Ngem, we have the live stream and the online ministry. So haan nga narigat kakabsat, iti pa nakicommunicate. Right? Han nga narigat kakabsat nga mataraunan da kayo personally from me as your senior pastor, from Pastor June, our beloved patriarch. So, it's not difficult. Communication is open. But we need to plant ourselves in the church. At dangamin, di kita'y members. Nga ti mentality na ti church kat kasla mapan ag-grocery. When mapang gumatang tibado kakabsat. Ag-shopping. Amoy tag-shopping ngaya. Ni mama, idi ubingat, numapang gumatang sapatos yan tayo lawag kakabsat, nakabaybayag. Pero may matuukan na akong kakabsat.
May isa lang nga pair of shoes tagatangan na kat umabot 3 hours kami. 1 hour ta New India. 1 hour yan ta footstep. 1 hour to yan ta Five Sister. Tinto pag tinagan na, New India kakabsat. Apay, una tag shopping. Meaning, agkan baspe lang. Diba? Kitaan na no yan at kalakaan, nga nalagda, ket desisyonan nanto no yan at kasayaatan. Kakabsat, kada tayo nga members, iti church, iti apo, no doubt, praise God, that it church tayo, it may not be a perfect church, but it is the right church. We are proud to be a member of a Baptist church. Amen? Well, yung digiti da dumang aming kakabsat, kaslag shopping ti pumayanda. Dohada na magustuhan in the church nga ayan na, kaslag kumaditi ayan da ita. Dohada na magustuhan, mapanapadasan di bangir. Dohada na ito magustuhanan, mapanantuman padasan di bangiran. Sa totoo lang, in our experience, narigat ti kasta nga miyembro kakabsat, aging gahan na balbaliwan di mindset na. Kasi uray yan na nga church ti papanan na, at dan tulata di na magustuhan. You see, kat gapo ka di nga mindset na, he cannot be planted into any church, di kat hanag bunga kakabsat isuna. Han nakasjay iti plano, iti apo, iti biyag. Amen? Kaya kumaan no, han nakakayat nga naganggat mapanjay karuba, da kaya tinagan na kung kunana. Tunuhan naman magustuhan na mapanjay bangira balay, dito iti pamilya kon. Han nakastat plano ti apo kakabsat. So, to love our church, we need to plant ourselves. We need to commit to stay. Amen? Kaslaga sa awa. Till death do us part. You see? And we need to abide in our church. Number 2, kakabsat, may kadwa. Okay? So, nalawag di jayan ha. Amen? Amen. Ante ko mga dete, miyembro, te ko nakon, ngano, adahan na magustuhan kat mapanak man si bangin. May mayat sa. O, tunugwan, at dam tumahan na magustuhan na, na mapagustuhan mapanjay bangir. Let's plant ourselves in the church. Number 2, how to love your church. Participate in the church. Amen. Participate. The word participate is from its root, part. So if you are already planted in the church, you are a part of the ministry. Amen. Kasla kumati may isa nga bisikleta, amin nga naikapot king kuana at the function na kakabsat. Whether pidaladeta, kadena, sprocket, spokes, amin nga naikapot king kuana at the amin function na. So dapat ma-realize tayo, ngano inkabil na katiapo iti church, the Lord has placed you and planted you in our church at the function nga masapol kakabsat nga aramiden tayo. We need to participate. In 2 Corinthians chapter 6 verse number 1. 2 Corinthians tinggan tayo, iko na tinasantuan nga surat. We then as workers together with him. Nakita yo? Iko na ni Apostol Pablo, datayo akas makipagtrabaho ken kuana. We are all workers together. Hanlaeng nga iti agtrabaho ti church, dagiti full-time workers. Every member is a minister. Every member has a part in the team. We are workers together. You see? Teamwork makes the dream work. So, no ay ayatan tayo ti church tayo kakabsat, akat hante nga ipaidam tay biyag tayo, tay time tayo, tay resources tayo. Gapota, dating a church, katrabaho iti apo, and we love it. So we are not hesitant to express ourselves in serving the Lord. You see? Amen. And as members, we need to be impact player. Amen. Ano ka na sound the impact player?
No hanggang nga impact player yan ti church, impacto. There are two kinds of members in the church. Pillar and caterpillar. Right. Pillars are the strength of the church. Amen. The caterpillars destroy the church. So if we are a member, no one is neutral. Our presence is either contributing to the building up and strengthening of the church, or our life is either mangpakapoy, di ba? Mangguyod. Imbes nga napintas ti anayas na kakabsat, datayo ti paguyuguyod. Pushmatic, han nga automatic. So we need to be an impact player. Impact ko na tayo no impact ko nam, shocking effect. Di ba? Matindi yung impact, meaning at the effect na. So, praise God kakabsat because da kayo nga members iti Hawaii, you may not be many compared dito Bakara, but your unity and teamwork, you see, especially in taking part financially kadagiti projects and visions iti church, is making a great impact. You just don't know. It's a great encouragement. You see. So we need to participate in the church. No kung nanto ti apoking ka, did you love your church? Ano ti sungbat mo? Yes, Lord, I love my church. Kat kung nanto ti apoking ka, kaanamot ti nakipartisiparam nga rod. Oh, sungbatan nyo man kakabsat no damagan to ti apoking ka, anat nakipartisiparam. Kat kunam, akit nagat-atendarak mo tapo Akit madia, halangan nagat-atendar kakabsat. Amen. Masapol nga inaramid mo ti function mo. Amen. Oh, you see that? Hantay lang nga attenders, no di kat committed members. Oh. Eget, adu ngamin nga rason tayo, no da duma kakabsat. Di ba? Adu nga rason. Pero amuyo, kung nangaro deti quote, and I believe there is so much truth in it. Kung gusto, may paraan. Correct? No aping agpaisong ano kayat mo, may aramidam ti remedyo. Kung ayaw, may dahilan. Oh, no hantay kayat, adut rason tayo. So sometimes, adu dagiti rason tayo. Ngem no talaga ngay ayatem iti church, kat ti pusom makipartisipar, kasla digiti Macedonian believers kunakmanan. Numan pa'y narigat iti kasasaad da financially, ngem ti grace ti Apo yan ti puso da, is so abounding. Kat amazing kakabsat that in spite of their deep poverty, they were able to contribute. Amen. Agasam ti kararag ti may isang kakabsat tayo dita kunana, Apo, challengean ka mamut kunana. Kasi na-challenge mo to take part, you know, challengean ka mo't Apo kunana. Because awan ti amuna nga sa bali nga pangalan na no di dayjay. Challenge na iti Apo. You see? The Lord responded to that kind of faith. Amen? Kunana hangkong nga tapagabasulan ti Apo nga challenge ko isuna pastor kunana ngin message kanyak. Kat haan nakakabsat ata pamati di jay ka. Faith, it's a great faith to take part in the ministry. Kat kuna tayo, pastor, ado nga minti kasto. Whenever you take part in the ministry, there is always a sacrifice involved. But if there is no pain, kunana nga rod, no pain, no gain. So, deta kakabsat, ititandaanan nyo. No, kunan to ti Apo keng ka, kunanan to, did you love your church? Anya ti nagpartisiparam? Eket may identify mo to, ala Apo, by your grace, at damot partek ka DJ building project, di trabahom i DJ Claveria. Ala Apo, by your grace, at damot partek idi, kadayjay, building project iti Bakara. Ala po, by your grace, every time nga aramiden mi, kunam nga, dede ko na ta Bible, the laborer is worthy of his reward. Kat every time nga isayang kat ti leadership mi idi, nga padayawan, dagiti pastor mi, adamot partek Apo. Amen? Oh. Eket, nasayaat nga rod kakabsat nga,
At da parte tayo, kadigiti na inlubungan nga aramid, ngam no, panggap ti church, kat awan mo parte tayo kakabsat. Ket, mangipakita nga awan ayat tayo ti trabaho iti Apo. So, participate in your church. Amen? Okay? Number 3, may ikatlo. Provide for your church. Amen. Provide for your church. Okay? Now, one time, at damay sa ngayang people dito yung kakabsat. Ket kunana, agrebrebelde, dito yung ngayang people. Balasitang. Ubing pelang kakabsat, nakigayaman. Nga, ti plastar na't pa nakigayam na, kasla detay, makidin namot ng kakabsat, ti plastar na. Imagine na, manot taon na pelang. 15 sa taon na, hindi 16. Akit madiya kakabsat? So, kinonfront ko kung nagbasang, ubing ka pa'y. Ang kadapat nga makigay-gayam. So, as your pastor, no, dinggam ti advice ko, agsina kayo. O, di ko nagsina da. Di ko naggayam damanan kakabsat. Di ko nibagak agsina kayo. Di ko naggayam damanan. Kung dalakat problema ito yung ubing, apay kastoy. So, dinamag ko, apay, basang ko na. Anyat rason na ngagkaskasta ka nga, uray na gandak mo, ibagadaging ka nga makigay-gayam, kat mapamu ipilpil, iti makigay-gayam. Kunana, jak ngamin marik na ti ayat ni nanang kantatang ko, pastor, kunana. Kita nyo? Jak marik na ti ayat ni tatang ko, kunana kakabsat. Apay, kasi dinanang na member yan ti church time ni tatang. Member da makidingam, di tatang na, kas lang dete, medyo paspasurot pela nga membro. Kat agin inom, kada hampela unay rooted, yan ti church, hampela unay rooted, hampela nag-grow unay. So di jeti kung kunate nga planted, rooted, ag-grow, hampela nag-grow unay isuna. Kat itatang kakabsat, kunak, anak kahit mo sawon nga hamumarik na ti ayat ni tatang mo. Kunak kingkwana, kat kunak, mabalin nga sa balit interpretasyon mo, di ayat ni tatang mo. Kat di mo ayaan mo, salud-sudak king ka, papanan ni tatang mo't bigat ko na, kasi karpintero ni tatang na. Papanan ni tatang mo't bigat, mapanagubra, pastor. Anak trabaho na, karpintero. Apay nga mapanagkarpintero. Katap nun adda iti kwarta mi, pastor. Apay nga masapul yung kwarta, agserbi ka da kami. O, ibagam nga na kay ayatan? Mapan na ipusta tabiyag na nga mapanagkarpintero? Tapno maiprovide na tinidyo, ibagam nga na kay ayatan. Digiti ubing ngamin ita, pwede de los bueno, sa bali panagawat dat ayat kakabsat. No inong tam, feeling na mo ay ayatan. Samantalang ito tuition, mama, kung na naging ka. Ingaming kakabsat. Tuno, the project na, mama, kung na naman na. Digiti ko natin nga kalabit pahingi. Kuldingan na kasana itaya da ima na. O, tuno, adati anat excursion, dete field trip da. Mama, kunana, tunoong tam, agrebelde trick na, handak nga ay ayaten. Kung kunanan to, tigit ito mo't barkada na, pada na nga rebelde. Agpapada tayo gayam. Pangbuo tayo ti grupo tayo. Grupo, dagiti naladingit nga anak. You see? Kung nagkingkuha na, ibagam nga na kay ayatan ni tatang mo, no talaga nga na kay ayatan, binaybayan na kay kumangko na. Nung kitam, uray kasta nga ginom ni tatang mo agbartag, mapalata agubrat bigat, uray di pa na usawan unay. Di nga min? Mapalata agubrat bigat. Apay, una ta kayat lang i-provide tinidyo. Apay, una tayo ayatan na kayo, di na lang maipeksa nga kala, di kayat mo nga apeksyon. Why? Because di pa nang i-provide ti tatang, ti needs ti pamilya, mangipakita ti pa nang ipatag na iti pamilya na. So in the same way, kakabsat, datayo nga members, ti may nga way, nga ipakita tayo, ti pa nang ipatag tayo, iti church, ti trabaho ti Apo, kat babaan iti pa nang i-provide tayo, di pa nagpaaramat tayo nga instrumento ti Apo, nga mangi-provide ti needs iti trabaho na. Amen. Laglagi po nyo kakabsat, HBBC is not my work. This is not a human entrepreneurship or business. This is God's business. Amen. As pastor, dakamlaeng iti primary kan principal nga masiknan.
Isu nga da kami ti adadang agsasao, agtakder, ken mangidaulo. Tadakam ti nang runa nga masaknan, ti panakaipataray ti trabaho iti Apo. Ngem, hanagaputa, hanga sikat agpreach, ket awan pakialam mon iti trabaho iti Apo. As members, we must realize we may not have the same office, function in the church like a bicycle, kunak man ang gagabsat, ada kadena, ada sprocket, ada spoke, ada ti bisikleta nga may nakitkitak. But everyone should function in order nga deti nga bisikleta kakabsat na anayas iti panagtaray na kastamot iti church. Amen. 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 The church is not intended to be supported by the government. Haan nga by government subsidy kakabsat. Hello? Amen. Oh. Eket na magpayino suratan tayo ta mayor ti Hawaii. Kat ko na tayo, Mayor, may we ask from your good office, because we have this project, may we ask you to give a donation. Haan na kakabsat. Datayo nga members iti church, iti dinutukan ti Apo, kan adan pribilehyo. Masapo la makita tayo di jay. Amen. Kat ko na tayo, Lord, agpaiso. Gusto nga talaga, as a member, potential deti pa nagbalin ko ang member ti church. Because the greater the need of the church, the greater the opportunity nga mausar mo iti biyag ko Apo. Amen? Amen. Are you not thankful that deti church tayo nagdadakkel dagiti endeavors na? Amen. Oh, the greater the endeavor of the church, the greater the opportunity na ti Apo mabalin nang usaran kan aramaten iti biyag tayo. Malakay chapter 3 verse 18. Malakay chapter 3 verse number 18. Okay? The Bible says, "Then shall ye return and discern between the righteous," no, verse 10. "Bring ye all the tithes," that iti point ko dapat. "Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house." In the Old Testament, digiti priest, ket digiti kang kanun da kakabsat nakadepende, kadigijay iti iyeg digiti tattao nga pagkapulo. Sa kunan, "Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house." Tapno dakanen, digiti agserbi kanyak. "And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it." Provide for your church. Kunam kumati prayer mo ti Apo, kut kunam, "Apo, agyaman itintud mo nga trabaho kanyak, ket aklunek nga daytoy nga trabaho, intud mo sa laeng nga tapno, agpaay iti pagbiag ko, ngem tapnon makapagserbi akken ka." You see? Ket dawatek Lord, no hanadakas Apo nga dawaten king ka, ngano ikanak iti dakdakkel nga opportunity nga makapagsapol. Dakdakkel mo't lang iti may contribute ko Apo iti trabaho. Ket nagpintas deta nga kararag kakabsat. Amen. Kas deti kararag ni Kwaide, ni Pastor Ray Sobrabas, when he was 15 years old. Kita nyo ha? Ket lab na di church na. Di manong na isot pastor, di church. Ket tatta kakabsat, ag-raise that building project, piman, narigat da nga ma-erase, uray may sala nga pundasyon kun poste, handa ma-erase. Kabaybayag. Ket na burden jay puso na, ket kunana Apo, kunana. No, if you have not called me to become a pastor, use my life to become a partner to my pastor. Da kayo nga lalaki dita kakabsat nga men, dapat deta ti prayer yo. Lord, kunam, if you didn't call me to be a pastor in full-time service, use my life to be a partner to my pastor. Dapat deta ti prayer ti puso yo, I challenge you. So to cut the story short, kunana, Apo, agbisnesak iti tinapay. Gimatang ti nga kilo nga arina kakabsat. Linuto na nga tinapay, napanain sursur nga inlako. Kat ti promise na ti Apo Lord, kada masapulak, itid ko ti tithes na kingka. Dayjay. Alaga. Ket siyempre, manumutlat pag tithes na kakabsat, deta sa nga kilo nga arina, kat pasit pela idea. Angam, amin na dakkel, mangrugit basit, hangka di.
Ang gamot makaitid dakkel no, di ka nang rugi nga mangitid uri sang kabatid. So, idi ko ang kakabsat. 2 years, ni, kat deti sa nga kilo, akat ag 5 kilos mo ten kakabsat, iti masaan na nga, luto na nga tinapay nga mapanailaklako. ko. Kat, adda pa yung tao na nga mapanagisur-sur-sur nga agbisbisikleta. Amuyot na pasamak kakabsat, ditod na di tights na. Kastoy tinapasamak. After 2 years, amuyo for some reason, na broke the business na. Na broke the business na. Kat di na maawatan kung na apo. Apay kasjay. Titulag ta, no i-prosper na, itod ko ti pagkapulugan ka. Apay, ngayon palubos mo, nga mapukaw, iti pagsapulag, iti itod ko king kaapo. Ngam naman pa iti kasta kakabsat ko na Lord, padasan ka man apo ko na. Amuyot ko na, Lord ko na. I-challenge ka, amin na masapulag, 20% itod ko. Challenge na, hanga 10%, agasan. Kung kailan na walang-wala, tsaka naman in-increase niya yung kanyang level of faith and sacrifice. Kat kasla-kastat nakita mi kadagayo kakabsat. Kung kailan pandemic, kat nagdadakil mat lang aro, digitayin into diyo. Madaydayaw iti apo. Amen. Kat kunana, Lord, if you will allow me, I'll give 20% kunana. Idi pinadas na kakabsat, apo mayatan, agan nayasan. Idi kuan kunana, Lord, dumakkel kunana ti income. Ribo-ribo mo tan kakabsat, ti bilbilangan na. I will give 30%. Idi kuan 40%. Idi kuan kakabsat, first time na ti maka-income ti 1 million pesos. That was back in the early 2000. Ang buhit inaramid na, tiragsak na kakabsat, inted na ti apo di 1 million. For the very first time nga makaited ti 1 million. Akat tiragragsak ti pastor na atawan rigat na ti agbuildingan. Amen. Diba? Sino kumamot pastor nga di maragsakan no kakastat piyembro na kakabsat? Kaya, nakam nga pa pastor no, ag-project tayo. Akat ag-respond kay amin. Akat, apo, uray sino nga nga pastor ko na, dagat, apo siyakla kumat pastor HBBC ko na, damo da kakabsat. Amen? Permit ragsak ti pastor na. Aging gana kakabsat nga ti itid na 90% of his income to the Lord. Amuyot goal na, ti goal ko kunana, amin na masapulak yan ta business, itid ko nga 100%. Kasi marami na akong kayamanan. Ngamahang ko pela kayat pamatik, itasana ko na. Kitahaan nyo kakabsat. So, kunam Lord, if you did not call me to be in full-time service as a pastor, then at least, Lord, use my life to be a partner of my pastor in whatever endeavor that you will impress upon his heart, because I love the ministry that you have used for my salvation, and the ministry that you have used for my spiritual growth, and the ministry where I am serving at. You see? Iso nga kakabsat, let us provide for the church. Akat no damagan to ti apo king ka ije langit ko na binendisyonan ka nakapimpintas trabaho, impalubos ko nga nakapangkat Hawaii, tapnon DJ ko nam idi nga greener pasture, anang arudmat iti partem, ngayon paay mo di church, akat no hamol naglagip kakabsat nga inaramid deta nga karim ti apo, kada kayo nga kakabsat adda kayan ti abroad, much better lang iti, kasas naman pa te kung kunayo nga nasaysaya at pelad di kunayo. Well, that is because of the schedules. Na talaga nagrigat ti schedule yun. Tangam no financially, ay kathan na mailiba ka kadakdak ka latat suplita kwartayo kakabsat. Ngayon ko nanto ti apo, anat inaramid mo. Ay kat no inlinaglagip mo, deti nga preaching ko kakabsat, no linaglagip mo, kat in practice mo, daytoy nga naisuruking ka, agat ko nam to apo, thank you. I had a pastor who was vocal. Sa totoo lang, amin na pastor maipreach na matikas tuya kakabsat. Ala, huring nga tatahaway. No, di I want that membro da. Di ngamin. Nada, ala kakabsat, kat ti trabaho ti apo na indaklan, kat no, adda ka di kawadwadan, nagiti pamendisyon nyo, kat iburay tayo, ti trabaho, awan na kakabsat. Manut pastor mo, ala, by God's grace nga tay very vocal nga mangibaga nga, Amen. nuhan mo nga ited ta pagkapulong, ti apo ti bahala king ka. Manut pastor mo ta makaibagak kas ta kakabsat. Amen? Kat kunam to ti apo, Lord, thank you
that you gave me pastors who are very vocal and very strong to preach your word regardless of our feelings. Ngam insuro da kami. Kat in conformit bagbagay kat Lord. I can say, I may not have given as much as others have given, but I did do my part to sacrifice for the ministry. Amen. Amen! Amen. Madaydayaw tiyapo. Let me give you one more thing. Mesapay kakabsat. Not only plant yourself in the church, na pindas ka ituloy kong dedo. Oh. Participate in the church. Provide for your church. Number 5. Hindi dyan number 5. Ag-jump na dyan number 5, Benjamin. Praise your church. Amen. Amen. Proud. Kaymot lang para ti church tayo. No, ibain nyo kakabsat. Are you proud? Amen. Oh. Diba? If you love your husband, you will be proud of your husband. Amen? Uri adot weaknesses na. Amen. If you love your wife, uri adot weaknesses na, you will be proud of your wife. Amen? Oh. Eket, you will always look into the good. Right? Hanga digit jay negative, tikit kitam ka lakay mo kang kinibagat mo. Tikit kitam ka jay good things lata, jay positive thing. Eket to, damang saludsod king ka, kumusta mo tibagat mo? Ay, apo, praise God. Adot pagkapuyan ni bagat ko ng ado itinasaya at abanag kat madaydayo iti apo. Amen. The church tayo hanga perfect. Ngayon, we thank God kakabsat. Wonderful things. Praise your church. Meaning, duwa nga banag deta kakabsat. Express your appreciation. Amen. Oh. Sino kada kayo tinakakita te impose ko? Alam mo, cellphone ko pa. Te impose ko te devotion te bigat. Ah? Nakita yon? May panggap ka sa ministry of loneliness. Minister, kunana, yan. Minister of, minister to loneliness, kunanan sa dijay. Kat kakabsat, ingkabil kumot dito yun kadagiti aming nga ipopos ko nga devotional, dito imot nga medyo intangsit ko, deti church tayo, hanga deti dagas nga panang itangsit nga, you know, we praise God for the privilege. Kat kunak dito, dear Lord, thank you for the privilege that by your grace, the HBBC pulpit, music, and online ministry is being used to minister comfort, encouragement, hope, and strength. Di ba kakabsat? Oh. Eket, no kitam digiti, the do mga comments, dito ikat, ne, kita nyo, uray di may sanganinang kutkasar. Kunanagat, thank you for your online ministry. You are truly a gifted man of God. I get to see and hear you preach. Apo, anak klasem nga miyembro ngoy uyawam iti pastor mo. Digiti, han nga member ti church tayo, permit pa nang appreciate that pastor yo. Amen? Hello? Okay? Amen? Oh. So, kunana, thank you for your online ministry. I get to see and hear you preach while still be faithful to my home church, kunana. Kitaan nyo kakabsat? Oh. Kunana, dito may isa. I thank God for your faithfulness and example in the ministry. And I always look up to you as my example and encouragement to serve God faithfully. Makaparagsak. Hanga dito makapatangar tila payag. No, I don't take it that way. But I take it as a great encouragement nga kunak apo, jak mo, nga uray gayam kasanot kinano mo. Uray ado dagiti pagkapuyan. Ken ado dagiti kasla inadikwa si iti biyag ko. At dadamot gayam mabenbendisyunan. Iti panangus-usar mo deti biyag ko apo. Amen? Amen. Oh. And as members, akit ko na, praise God. Idi nga ron nag-preach BHYC. Kuna di mesa nga membro tayo. Kuna nagat pastor ko yan. Kuna na, amen? Kita niyo kakabsat? Akit, deta anak mo. No, grade 1 kakabsat. With flying honors. Agad, hapo, proud na proud. Kamuta, amen? Ureha mo ibagbaga nga, anak ko deto, amo ti tao deta, na tasik ang arot, tinapan na nga ba yan? Angam di puso magata. Perming agburburayok ti, agbitig-bitig kakabsat nga kwa, dete ag-intense ti pa nag-high blood mo. Gapo ti ragragsak mo, amen? Amen. Ala, haman nga dete negative kakabsat nga kalati ko ang tiket ko sa wan. Usto ko man nga ti Diablo, kan dagiti bumusbusor iti church, umanayin isuda nga isudat,
mangpirsa-pirsay, han ko mga dating nga members, pati mo't datayo, makipagpigis mo't kakabsat, makipagpirsay. Dapat datay ti mga appreciate. Amuyo, I close with this. Amuyo ka di, dito agad sa applicable ti church, uray ti pamilya, uray ti personal nga biyag. The word appreciate means to increase its value. Ala, haan kakabsat? Dagiti lote, kung ako na tayo, agap appreciate, meaning agin increase ti value na. So, ibig sabihin, the more you appreciate your church in public, you are actually increasing its value. Kaslakas to yung kakabsat. Tinaminsan na gundaway, napangko pinatono deti bisikleta kyan ta didaya, adagton tonot bisikleta. At daumay nga ubing, kinuyog nilulong na kakabsat. Kuna deti aglakaw, sukatan tapay, deti siyaknan ko na. Napintas deti nga siyak. Ay kat, siyak mat kakabsat, gaputa deti bisikleta kakat, hamag na sinsina na bisikleta, deti adamot kong kunana. So, da reputasyon na. Kunakbat, apo, napintas nga siyaks det. Inapresyar ko kakabsat. Napintas det, nga siyaksa. Amin na malabsam, akat matukul titingad na nga mangkita ka det. Ano iso ni kabil mo, ta bisikletam kunak. Apo kakabsat kat agagatal mo't puso, di ubingan kakabsat, hana maigawid, di lulong nan. Kaya't nangaгаtangan nan, apay, wanta da nang appreciate. Kitaan nyo. Iso nga uray, deta lang nga banag. Deta pa nang ipopost mo, pa nang i-share mo, pa nang i-praise mo kakabsat deti church, at dada kabagyam, gagayem mo, kapagayam mo, kakadwam trabaho, nga makita da kakabsat ti value deti church tayo, gapo di pa nang appreciate tayo. You see? So, express your appreciation. Amen, kakabsat? Oh. Kararag tayo, Lord, thank you. Nalawag ka na batad. Ado nga ang gulo, nang runa iti judgment seat, into no damagam kada kami. Inayat mo ka di, iti church nga nang isaadak kan ka. Kat babaan ka deti nga naisuro apo, na i-guide iti panunot mi. Kat no amerisam mi, agpayso apo. Adakad napadpatag nga trabaho, tirabaw ti daga, no saan nga ti trabaho. Adda ka dinadaydayaw, adda ka dinatantanok, when no greater nga trabaho, numampay adda gobyerno, kanda dumapeng institusyon, ngayam awan na po, the highest and the most honorable is your ministry. Isong ako nam di sa my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Alaa po, ababati biyag mi, agyaman kam ti parabor mo, usaran na kami apo nga dimain sa saan. Ikatem dagiti lapad, bangen, padagsen. Katibiyag mi kumaapo, kasla ti prayer itay, no men kami ti church. If we are not called to be a full-time pastor, then help us to become a partner of the pastor in every endeavor of the ministry. In Jesus' name, amen.